Ya. Ia lava le atua ni fiafi whawhiloa ima whatalo whātu i le loto pa ia ma loto mamalu o e au auna i le atua i so stofi ia o e au auna le malo i so stiute ia o e fo i tono a inga i whawhinga luenga company ma so se vaenga lava sa tautu ai le nei aso ia vi ia le atua le wai umanuia tiute fo i mwhaiva i tono a inga whawhitai wa i umanuia mea uma ia o loo anga lei pe le atua lo to soifua ia ma se foi o so matu wola ma lo le sai ma lo foi fa ma lo se mani fiafi talwai ona o le pisi tele pe on fenga iai ia ele 11 na mata tau sanga ia ai tu la mai fa lave se tatu tomate ta ia ona moto to ai lava le ma te le lava le tulanga o misi ia o le la o foto atau a mata ai tanto le vai yaso ia alo fa mai le tua ia tolo loto wa tolo loto e te awa ia vaso ato ia ai mana mi alo so ni mai ona le ngaluanga le tua ole mana ole tua fa u tanto le ngaluanga e u lava le tua ma nga i melu mai le u la itina le u tua i mai na mai mai e o mo mena o ma ai mo mai o to ia tana tama ia vi ia le ia foi ta ua ia o na o le atua e ui lava o i ele mana o le atua ai a le istangata e whaonga le atua sa mana o mia e le atua tangata na te whaonga ina sala e peila peia o le anga inga mai ngor ngā luenga peia o tato wawa ia mose ia o le atua ma mana whai mai a whai tau tuspa ia whai mai ia na u ave na e o tau nai le nu usau tau nufu polongai o le tala pe o le atua e ona tala mai na o ave na e o tau nai le nu na o tau nufu polongai o na winga o le atua na ave na ai e le tangata na whaongai le atua na te whaia ngā ruenga le o le ave na le alan whaongai le atua mose e le ai alas tangata e ngā ruenga lava la le atua e mana o mia lava le atua tangata e o fuera nei taimi o mafuanga fuile o le tatua o ina ia ave tatou se au a fuile le tangata ngā rurue mala malama le lei ile au onanga to e wa au on tatou malama e au ona fia tangata ele au ona fuile le ma le loto tinga ele au ona fuile le ma le loto wa a fia fu ai au ona ma le loto fia ona lo fai me uma ona ole upone tua me fuila le tatou amata neva ya so e le au ina ole upone tua me tau leadership ia ina ia fa marusia peta tole au fenga luanga le tua e lau tatou amata ne fiafi ia e fa moi o tai au ia tolu tatou vene i e malanga tua i faila unga o tana lei mati a kono ma fale tu o faila unga ma fale tu o ti a kono ia mane a inga faia unga sa ia la tatou mafuta fo e o fale lau niu la to se o tatou Pava ai fo tatou se o leva tau tele o toi mafuta i fale lau niu ia avi ia le tua le nga inga na o tatou se tatou fo lau fo ia pe fo na fo lau mai na o tatou uso fo i fale lau niu tatou mafuta i telo taimi haleluya ia ai taua nei taimi e whaonga i lau tuspa ia whaonga fo i lau notebook whaonga sau peni ia tustu seina o vaenga ia o inai tatou e mai le fiong pa ia le atua e nei o tatou au nei le atua ala tau te au na male mana malama o mea ia le mai le fiong pa ia le atua ia whaatalo fatuela nefia whaatalo fatu ina tatou o pa angalo mai mo mai o so au na ia o lo fa pena no mafuta mai so staimi ia vi ia le atua fa felo ia tu ne fiafi ai ole amata ino tatu wa o onga nei e fia tala noa i le mea tau ole se upapea o leadership qualities o ni anga waa e tatala fea ngai mo taita o ni anga waa fa taita anga waa fa taita o vaenga ia wa e lo uma tangata o tatou tutupu a tatou lotu tatou mata ia fa pea tatou o le fainga sa ona le o le ngaruanga le atua ia tau te tutupu fo tatou mata i le fainga o lotu fa pea tatou o ia o le fainga le o lotu le fo na tatou me mai fa orotanga o tatou me mai fa orotanga o sui o lango tangata ai pe lava au ona tangata i le mea la sa va ai mo pes lai au ona lava i le mea la sa learn mai e mo
lai au nei me sa va ai ele stangata o la sa ta va ai sa au na sa fa pe fainga o me ya soia ai o le o sui tatou pe la vole me fo le sa mai ai kupito mai Israel mai kupito o la ua o ese mai Israel mai to tonu ai kupito ai le o mafai Israel na ave ese ai kupito yo la tu loto la ua ese mai o la tu tangata mai ai kupito ai la tu te le o mafai ona ave ese ai kupito mai o la tu loto le sila va enga na ta ua pe la volte mine o le o tatu li liu le ni tau te le o toi fai le o tatu wole lo langa fo a o sa tatu au onang e pe o le au onang me sa tatu va ai e mo mo la tau te on va pe se le ai se on me ya so ya a unga lue i ai ele o lo tangata o le o sui a to ale le au onanga tatu tau te le o toi au onang me sa tatu au onang mo mo toi nga au onanga fo le e lo mamaya tangata ia me io to la lo watu ia au toinga au nanga fulele pe e fai longa tangata e atuna malis tangata fai longa tangata mau mea fai longa no fuanga tangata ia martele la vo mea le la utato mai tonu la inga le tua e te tau fo no sui a to al fati nonga lo tato au nanga ia tato mata ia soia pe anga fai fi au am fai na unga le ka le sia sa mata mai lo uola ia na al fai au ama au fai tofi pauanga e amana ia le lotu e amana ia pe fai me ai e amana ia pe fai tala e amana ia nga vai nga a ole sila vai ato ia paul me nga le mai e fa ngolongo ko ka ap o mai e fai mai me ia fai ko la vai nga le piko lunga ia mo ko yo ai o ta ua le o tato a veo o i mataita o lo tato o la ofenga lunga fu la tato ia o te fai ngoina la va o le ainga taita eisia langa wa o to nga lulu uma mai i lalo fa malu tas o nanga ile tu fe la va la le va enga o le tenga lue a le u e silofia o le tenga lue mo le tu e le o fai au wa tasile va enga ta ua e leon tasile va enga tele na le anga inga luenga le anga fa o tanga ma le tupu ai ma le va ai le ola fa le nganga tanga ona au no tanga ta ona o fai au e au no fai au a ai me fai au fie se me ya fai fo se me na ola vai lo fai au ai ha o lo na le fai au le fie fo o le fie lotu o le fie au no le fie fo ese se longa ko fo me fai au ai a fai la e fa pena se o no au nanga tangata ia ole tala fe ngai lola mare upu le tu ai ole au nanga mala mala vai tangata ile ali pe ia il fe au pe le lo fe au ai le ai se ole tu ona ngalu le ai ma se me lilo sil fanga le tu ole a fe fila nei tau te fia tala no tato umana ia fa la un tala le leim fa tua o ti a konom fa tua ma ti a kono tina fa la un tina ole au pepese ole au tata ia ole au asas ole o ele sosoani la lava se tofinga ia po ole foi u finga lue ia ole au tu ole fefine leadership quality pula o pula la fasa mo ai ole u ia tau fasa mo sosoani mai ai ila fasa mo ia o anga va mo le taita o anga va o taita tele taita ai la tau tele mo waina nga va ai tau mara fiong pa ia le tu ya le la tato tala no ai ile autu le leadership qualities ile avea yo oi matangata por avea yo tato matangata au ona io tato faia me uma mai se me fana mai o tato wanganga fana mai to tono tato loto le lei loto ile ali pero tala paulo fa le kane sikolose ia o to loto lava I me lunga to nga loto lana so se tangata au ona lai le tua e fai uma mai na me man au onanga mai to tono lo na loto se mele le e fana mai lo na loto ai le wa tele me fana mai lo loto isi me au mai lo loto le ai o se mele le e au mai lo loto e le tala Yesu le fai fa pe ni so evangelia fai mai wa au mai tangata mele lei o tu ilona loto ona tu poile o le lei awa afa pe fo ile tangata milanga o ia au mai mele anga mai mele anga o teulo no loto ia ona atile ale na le a o tangata ia tangata o le tua
ua ia au maia mea lelei, mai mea lelei, ua te ulo no loto. E lei ala se mea mawai mea lelei, se vangana le upo le atua. Tau te au maia la mea lelei, mai mea lelei, ua te ulo tatou loto. O inala e tau te whaali atu, tau te whaailoa atu mea le mai o tatou loto. O se mea vi ia haile atua. O le vaenga mua la lea mea tau o le qualities po le anga vaa o le taita. E ta tau o na whaia mea uma mailo no loto le lei, loto fuatia ifo le lei. O le mea mua ia whai o ia ma wha taita inga. Whai ma wha taita inga. Amen. Whai ma wha taita inga. An example. Example po wha taita inga o le tangata e na te wha taita inga ma tau ma whai promote ke riso i lona o langa. Mana tua foi. O tātou, e le o toi wa ai ase so tātou ia Yesu ke riso pe wha pe i. E oa i ata ia tusiat. E se foi le Yesu o les tusiat. A tusi foi les tusiat lana Yesu. E se foi lana ia fōring o lana Yesu. A ole Yesu mo ia pe a tātou whitangofi e whaataitai ia o onga ia wa au mai ai. Who exemplifies Christ-like qualities, not self-promoting. Longa winga. O le taitai e whaim whaataita inga. E na te tau ma whai promote Yesu ina ia i loa tangata Yesu. Ai ina ia awane i loa tangata hia. Na winga awane promoting ai awane i nofo wa ma tau whai au whaalau lo atu wa. Ai o tau whai whaalau lo Yesu i tangata. Ai whai lale merna e whai ma whaataita inga ia te ha. Na winga e le e aise siwa wa ai a Yesu. Ai ava ai tangata i lo tau ma whai e whaata hata Yesu tangata. Pe mo mori atu Yesu tangata. O inala e tō sina i tangata onori Yesu la tau ma whai e. Tau ma whai promote. O taimi nei whai ngā pisinisi o tō anga e whai mo me whaalau i loa vui. A tele whaalau i loa pisinisi o umatangata e su el mele sa ue whaalau i loa. Whaalau i loa whai alato o wala wha tō sina vui. Ia tō sina tu ia customers ma hoto e whaatau o loa. Whapena fo pisinisi a lea tua. Tau te tau ma whai a. E whaalau i loa Yesu ai le o tangata. O au wala la e whaalau i loa Yesu o inale fia le lifa i eisa tātou whaasoa. Ona ele mawhaina le liu tangata ia ele o lo Yesu. Lai lo Yesu ma fau. Ai le ova ai se Yesu. Ai mawhaina la tau le liu ina o la tau va ai a Yesu. Le feo hai soro ma tātou. Tātou ai o tangata le speso lava le tātou tane noa. Ia tātou lava i o la ufai ngā luenga. O e ngā lulue, ua ngā lulue mo le li. Amen. Ia, be an example. Ia whai tātou ma, whaataita inga. So lau tusi mo pe te mta upuenu. Mta upuenu ma. O anga vaala mo mo le taitai lelei. O le whaim whaataita inga. Ko a seki o kama. Mo mora pe te lu mta upuenu ma. Ia ona tātou whaitau whaatasi maila ile whai upuna e lua. Whai poe luma, whai poe tolu. Ia, a whai umaua, whai mai amene. Tātou whaitau la, ia outou leo i le lafu ma moea le atua o ia te outou. Ia tausi iai ma le loto. A ele o le whaataua na wina. A ua foine i whaia ma le fia whai o loa. A o le loto fia. A ua foine i whaapei o e whaamalo i le tofi o le atua. A ia whai outou ma whaa o i le lafu ma moe. Ia, wai ma ua maile leina muri o le maule na. Lana tala mua. Leo le lafu maa moe ai. Lafu maa moe fai fi au po lafu maa moe le atua. Lafu maa moe le atua. Una wingo lafu maa moe le atua. O le whatonunga po le revelation o le nganga pa ia na ave ia petelu. No fo leo petelu ma tusi i lalo. Le mea le nga wha na musuia ia le nganga pa ia. Ma wha ilo hatu i tangata whai tau. O le ale tala. Leo le lafu maa moe ale atua. Le ia tātou. E leo se lafu maa moe fai fi au. E leo se lafu maa moe a tātou nei o le ainga taita. O le lafu maa moe a le atua. O le maule e whatatau i leo maa moe. Lona winga e mwhaina o whapean. Whatau ia mātou fai fi au. E whaifoina o whapean. E whatatau ia te oe. O wae e iei uma tātou vahenga e play tono ngā ruanga lea. O le leo ina o le lafu. So se lafu maa moe a e o tātou i nei
e fai la povi e le foto a fou mai nei mamoi so se la fumanu la vala e le fai le stotas e mana mi so son e la tori tangata le va pe ia ki mai vai ia lo e sar mai ka ko va se fangai ngai me e mana mi tangata so son e le fatonunga la le ale apostolo na tala no mai la apostolo fai mai e o tou leo le la fuma mo la va nga mo mua la va si lon ta u le mau leo la me ta o leo pui la fuma mo aua o la au tu a toi e ta tau ena leo la fuma mo tasi ale au tu au ne i mau se luko fe ai au ne i mau se luko fe ai le ia mamoi fata tainga fa peo tato malava i o staff por ainga tai leo tato mai e o tato tiute e yelo tiute tono nga ruanga le tua a o lai na nga i maita ngata ma futa maita ngata pe te lo fe lo i masta ngata o la nga ruanga fa leo mamo e te tausi le nga o nei la vea se ruko amen o fa no anga o no teleo mamo e tele na afia o no le au leo mamo ale afia ku leo mamo ele piko lunga purela e afia foi la foi ngaruanga no winga ya o wina tele tanto wa ngale ona e tele tangata ala na nga afia o la tulotu ona ora foi ngaruanga tele foi ngaruanga tilo wi ya o ina e fa nau mai yeso umanatu ina ia au lavon tanto mama la mai mene ele o lo e tele o istangata au ona ile tu wa telo istangata lo ki kifa solo mane ko fia le li ele o fai au o tangata ngalui la hitter tangata ngalui a o lo land mama la mata to tangata ngalui o le tato tiu te fai fata si olea o le leo le la fuma moya le tu ele o se la fuma moya fai au o le la fuma moya ale tu e ina ua o ina ma u le mele o tele i tala no lava matau se fape o la ma moele ki a kongo o la ma langa o ke no le o sa ma moe e lenga o ma moe o lo kiuke o lo sau e au auna fata ta inga o fa tu a e vai ko ngei ia tu lo lava la fa ngai nale ngo se tali lo a pelu le pito le o vai tu a va pete va ia tu le sau a pelu fo renta fo le fo ala kusi mai na po plate le ia matai tu se te lo ai ta vale mano ai la sa woi apel ai ona le ta vale mano e ke vai ko na risi ke mi na ki mai le vai la fa fulu la fa ila la fa mangongi la kausi ai le o ia onga o le ta vale mano e foi te mi fa pena ta to tau te ke kausia fa penga o mai sika mai ki o la fuma moe leng solo ka o leo mamo fai sor pe ava pena ke na kala ka kuia fai longa isu ia asusanga vai e ai lo ka ko o ka mai ki o le la fuma moe Yesu e fa pena uma o le tiutela le tau al mamla mai so se au nga lui a fa fonga mai foi ma mai mo mai ni sole o tato wompa anga o le e te ngalue lalo sisi fai fe au se vava ainga sisi fai fe au ia leo fai mai ia o tau leo le lafu ma moe a le atua o iate o tau lua ia tausi iai ma le loto tasi leva inga ta ua lava lesi lea quality le lei lava melo tangata au ona tangata ita ia yailo no loto ile se mea lena te faia ia yailo no loto au nanga fai mai tausi iai ma le loto no winga ia o loto atoa ua sirisira mai le atua ua iai atoa loto tau singa o nganga nei fata ta inga a fai au ngasas e se furu lima ta maiti ia sirisira mai le atua loto ua matua iai loto ina tau singa o nganga o ta maiti nei fa pena uma e o foi fai fiau ia sisi mai le atua le loto fai fiau o lai tausi iai ma le loto ile o fa pe vole fai a por meleta tele a inga samo ia ngalo ko mai ngal fa ka ngu a pa mer fa ka ngu ai le me mana umia ia iai a tole loto tausi iai male loto ai le olea ele fa tawana wina ele fa tawana wina fa mai au fo ina i fai male fi fai o loa
Wa tele leo meo le fata mala I tele o tangata tausi mamoi. Le tausia la fu mamoi. E fa nga o no mele tupu ele te tu la apostolo mele. O no tele au ona tele leo mamoi la tu fa nga ina mamoi mo la tu lo. Me fora nga lenga fa le tonu la hinga o le atua mai sa tonu fa o tanga lato ona e vava e tu foi au e pe ia ku le si ainga le ia nga kengi ala ia le ma fia ia close le lava ma talie ma futa a fa tu na ia le sto tele aisia la nga le lo o ia sa wilme e ma fia ke ku si pe sa I a fai fa lave ma fia I a fai sa honga e ma fia I ia nga fia fo le ia ia fanga ngalo le spito ale fai mai fo tuanga ya fai mai ya au nei fai mai fai olo no vinga ya nga te lo tano wale la mai tanto le lopo o ko isi fai au ata ya ale o ka ko fa pe mantu ale o pula pete au ane fai mai fai olo au nei fai mai fai olo te lo oto o nga luanga ne tu tama ai nga tangata te o tala polo fai mai. A matolu lua tu ia te o tou mea whaale anganga. O le mea tele ea pe a matou sen mai au tou mea whaale tino. So se au nanga I le atua I le fia ai. So se tangata e halu ngā ruenga le atua I le fia ai e le fia inu. E maa ona. Ona e o le ngā ruenga ale atua o vātu alo na milione se silava tangata e tamau ainga lau langine. So ele mativa na tangata haru ngā ruenga le atua. Tele tangata whamai o mako maki kiva o mako wō ngā ruenga le atua le hai. Ke loa e alanga makiva whapena tangata. O ngō ke loa lai whai ngā ruenga le atua longa māmalama aile o whai e whasingo ngā le atua. E au ngā umala mene o le sila me whamai. Au whai male loto. Ai au ane I whai malea. Fia whai o loa. A o le loto fia. E loa ia vea o tangata tai loto fia. Sau le tai au, praise the Lord, loto ia makua I. O lo iai le loto ato e au nanga. Amen. O istangata e, aua ia tato whaitete ni musunga mai seisi mea. Kama foi e ke whaalonga whape. Pe ako makasi foi se au de foi la kausanga. Pe fōringa mai wore la vaa. Le ai kero oi, ai ei le loto ato se vai le atua. Ke makua I, ke malei fua mai le kai ngā hau. Ia whawhere mele ke loko I ai. Whawhere mele loto I. Whasoa matele o nisi vai whi au vai mai ia mele I mā kouso le whaakaria ia rau whi ngarua. Ia ka ngofongo whaa maka whawhetai I le atua. Le si le mei loa I le standard o ngarua ngā le atua. O le au whi ngarua ngā rurui. E loa lato tu, e loa lato savane, e loa lato ngā ioi. Amen. Tele nisi ngā ruanga e a mata loto a whakoa savane vani mariko kele la whai ngā ruanga. Ai hau na maa malama le tātou la unanga I le atua. E ai tātou before ai le amata ngā ruanga. Nesi la whape le mai whai upo tau, whai mai. Aua fo ina I whape o e wha malo. O ia, pure o e malau wha leo ina o le upu lea. E leo iai ma se whailonga I lo ai por wha malo. Ai e manino leipea au whaitau I nātu le whapeotania. Whai mai. Mai le ERV. Take care of group of people you are responsible for. They are God's flock. Watch over that flock because you want to, not because you are forced to do it. That is how God wants it. Do it because you are happy to serve, not because you want money. Verse 3. Don't be like a ruler over those you are responsible for, but be good examples to them. O ila. Le tau maua mai le winga le upule ke silsile ko il fa Samoa, il fa malopo, il fa malopo. O lo tau mawhai e pūlea rule over tangata. Me ai vava ai telo nisi au ona a whaafonga mai fuswhai whi au holele pe o ia e pūlea o ao tonu tangata, tōmata maitima. Pe o whai whi au e pūlea tō tangata, pe e le iloa kea I tangata fōi. Ia whai a kor whakongunga ia me whai pe a oke fōi lesi kanka makua pe a lai oke longa kalira I kiki. E le wha pe ngar whasinonga pe telu. Whai mai, au nei wha malo le tofi.
Don't be like a ruler over those who are responsible. Awane tam fai tātou e. Awane tātou tam fai tātou e pūlea whamalosi tangata leo tātou lalo tātou wawainga. Ai e whai amalea. Whai tātou ma whaataita inga ia nātou. O maila le maulea. E ao ngā mo le whai whiau le tuat. E ao ngā mo oe le tangata le ainga teita. Whai oe ma whaataita inga. Whai whiau ma whaataita inga. E iai e vale vahenga tā ua. O Yesu fo ie la nasau. Nasau e whaahali ali mai lona ta mā. A va ai tangata mera lena wha Yesu i lesi ali ina. Whai mai a Yesu. A e va ai mai a tiau. Wa e va ai li ta mā. Ai sea langa winga umau ta mā le whai a Yesu la langi. E le o va ai ele ia tangata i le atua. A o lai va ai tangata i a Yesu. Saulo Yesu whai whataita inga. O le ua. E ui na lea fio mai lea tō ta mai lalang. A ua lava wingo Yesu le na whaahali lalang. E whaalea lea tō tangata. O winga na o lo ta ma. E whaape na uma lava la lea o a onga mō tātou. E la vea tua ia unei o whaiwhi a uma non tō lua. Ma tātou uma e woi tono tangata ngā lulua ngā rua ngā lea tua. A se sila nei leo ane e wangalia matau pue. Matau pue sumatoru. Aile yo o so era to sile yo na evangelim ta sumato. O anga va e ave ai tangata ma fatita inga. Poni qualifications for being a leader, for being an example. E o qualification po nga va e ave ai ile fai ai mataitai. E tatau ona muli tai tangata ya te oe ianga matulanga whaale atua ua iate oe. E tatau ona follow mai istangata ina ua vaa ai mai la tau ila tātou sāwa wali. Ia te au whaiwhi au ma oe o tangata ngalue. Amen. Ina Ioane suma tolfa suma lima o whapetala Yesu. Awa o avatu le whaa o o iate o tau. E pei ona o whaia iate o tau. Ia whapea lava o tau ona whai. Mai le verse le whapetani le isi vai mai. I have given you an example. You should do the same for others as I have done for you. O le whaa o a onga leo sau Yesu whai mai ilona auso. Whai mai leo Yesu ilona auso. O le mele o whai atua. O le whaa o onga leo o vatua ia te auto. O le whaa o onga ngai ko ke whai eis tangata. No winga o tātou umala. E reino o tātou quality wha le tangata tau te o avi eis tangata. Tau te momo lia ia whaa o onga wha Yesu. Aisea, langa le se ua va ai Yesu. Ai ava ai lo tangata i le tātou lifestyle. As a leader. O i ngā loa kau lau ke muli a te tātou. Ona o winga wha Yesu lea lewa ia tātou. Lea le wha mai Yesu wha suma lima iane suma le tolu. A wā u a vatu le wha wha. I have given you an example. Or ERV wha mai. I did this as an example for you. So you should serve each other just as I served you. Whai mai e au nā i listanga tai wha pe ona au nā tu ia te oi. Amen. O le au ngana leo o mai e Yesu. E tau te muri tai o mai lava. E sau ful whai whiau ia le whai ia ngianga ai kia. Le ai e au mai fo i le whai whiau ia. Fo linga ai e tasi na sau mai Yesu. E pua ina atu i tangata. Tasi le vaenga e lei ono lo lofi tangata ma ngai tangata i totono whapotonga whapenei. Ona o le lato wa ai mai. E iei winga ta mali. Winga tauanga whau. Whaale atua. Winga tauanga whau, winga ta mali. Anga wha ta mali. O anga whaale atua. E alai ona tō sina o lato loto. Ile whio mai o Yesu. Sau Yesu e whain whaataita inga o lon ta maa. Ko kiki whai mai Yesu, ia o ele o whio mai tama, awa une o sau e mori atu winga o lo tama, me voi la a tātou wawa e tuspaia. Tāsia tala Yesu, o mea umo te wa i lo tama, mea umai o te whai. O mea whai mai lo tama, mea o te whai atu e whai. O winga ia na whai e Yesu, o winga o lon tama, loto maulano. Lea la ua whai mai tala a tuspaia. Whai taita, sos taita ia, taun whai whataita inga. Amen. Whataitai lo na leo, whataitai o na winga, whataitai o na anga, whataitai o na me whai.
A iei lava area whapitoa. E te tau wai ona tātou whaataita ia Iesu. Lea lau whai maile na tala lea. Whape ona o whaia ia te oto. Ia whape lava o tō na whai. Whape ona whaia Iesu. Leo tātou mamalama ianga whai Iesu. O mea fwoi la tau te whaia tō tangata. Tau te whaia fwoi mea whai Iesu. Amen. Amen. Ya. Moile na wā. Ya. Fatalo foi lo tuai mai fai ai seki ala si me de waka ko o ye. Amen. 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 Ta ua ia fai o tatum fateta inga. Ia te ulo loto ele o va ai tangata ia Yesu a o leva ai mai a tatu. O le Yesu la le tonu tato o le Yesu na va ai e tangata. O le ala tau te leo ina nei la fuma mo Yesu teimi nei. Le la fuma mo le pisi e tatou ia hoi hao mai na yuso ia hoi hao mai a ngai mai. Le la fuma mo Yesu le fasin sino la wali ia numo fai to am fasin sino la tava. La fuma mo nga le tau sia teimi nei. Fatasi manista nga tala fo mai ko kele masangi ai. E vave nga pi itia la to ko inga winga ia. To inga hanga ia. E alu va peso ko fia halu ai o. E o ke sau ko I ko singa lo loko akala kamana I lumor pa. Akala kamana I lumor pa. O ko fia halu ia. Faka lofa marka ke o fana ko peka ke si pa ka ia lo filim morga. Anga e tā ua. E tā ua. La lela uta watu e te o tol me lilo lea. O le tangata mua e tau e se tangata fo. O le tangata mua na te tau fia tangata lea. Pe na te toi invitinga tangata lea. Toi sao. Mama mo company fo ia fai lata whala uloa. E na mai tama I wha upunga lea tusil atu wha atau. Ka makein. Mai koe sau fo. Koe sau. O tātou winga aune I ngalo e te autou. So se tangata le foi tau te sile iai. E lema fai nga. O ke le lope fa whenga ave ese a ule mele. O le ku ua sau ninga o ngofo I ai ho tangata. So o se kaimia a whai o ngai ko ke mai ka ua mai ko whai whiau. So se kaimia ku ua sau ninga posa mafutanga. O ke alu ai ka avane ia. O ke mangau. Inga I alu ese se tangata. Pe whai mai au ka koa le. Hule wanga ko masangi. E le mawhainga ve se lo uloto le mele. Ai se alanga kasi lea mea nga whamanuia lea tu e tau le whakoa o sau e se loku whapea. O le whata alofa le stangata. Le la wo o mai temi nei. Ia ngai ko kisisile ia. E umalo uwalu ke alu ke whalua I solo foi le pea o le si whasengsiong ka avale fole. Ai ei le mea la au te tau mawhai e mo moni atu loto tangata. Whapea ngā lifestyle fole le malo le atu. E leo le whapea fo le ngofo. Wha mai pai pa whapea, wha malo ia whapea. Whai kāla ke upal palar pe lau whai whiau. Ko. Pe ai, o le kakou lifestyle e mo lea. Le ar kakou aim. Ia maua mai a nganga. Ia fia nganga. Ia ori tangata I o mai. Ia koe o fo. Awai le ai se isi mea e silinga leo keli. Ngai lo le tala e ave I se mea sa kupu. Amen. E kupu ngeit whaavlave. Kasi le kula ai so a ko Samoa. A tato whaia le se winga wha Yesu. E wakuru ka ngaka le mea ngofoi. Ma mori o kwa ile mea sawa ai e. Amen. Whaim whateita inga. Amen. Be an example. A mata tu whai whiau. He o la vai lau sunga. Talo fwere tua ma whai whapena fwere lau sunga. Amen. Whaim whateita inga. Ona winga ele te tau I a tātou la inga taitai. Ona va ai I a tātou whai tete mele e ta tau ai lava ona e fia te mafuta I le li. Ona ele iso malosi e te tuai na oi. E le tali tonu se si pe a va ai mai o le ta te la unga alasa va ai ngo kapala vale o le malaina kapia ngafi. E le kai me sa urtanga ta fufa pe. Ui. Whapeka I kai ai le loko ira kamare. A fe me ke lo mai. A whakula le la fonga I ore.
Me kasi foi le me fai ke ka ko a me se ma ko le apia so olungo le media. Wala nge lo umaka ika le media ka kela ko kai malo pasta. Malo a ke le wa ka le lo fo le la ke o foi sa ka me pi o ka fa pi. Boi se va ia sa ulungo Facebook ka se va ia mi. E ka fai ke uma ia. Langa o tele nei lo tanto tangata. Amen. Me foi nga le fe lo il fe fiau. Fe lo i mara o fai ke langa wa ma ko i lo ka ika ke lo kanga. Ai e fai tanto ma. Fata ita inga. Fata tum fata ita inga. Momoko nito suma tasi fa mole. Sa mai lava na le ka ko le kiki ka ko amaka. Ore quality mo muanga ka ko usanga va asilinga ka hu. Be an example. Momoko nito mta po suma tasi fa mo muala ye le tala la apostolo la fa le ka si fa mai. Ia o to fa o mai ia te o pe o ia keriso. O aile fai le apostolo, la fai le canesia con nito, la almana ongo le apostolo, ia faata itai con nito ia te ia, pei o ia keriso. Fa pei ona faata itai le apostolo Paulo ia keriso, au le almana o le apostolo, ia faata itai mai le canesia ia. O ala ni wingo le apostolo sa ia na vaitai, la almana o le apostolo, ia faata itai umatua ia le canesia. Fa pena foi na tatou. E tau tato fata ita i umalava. I winga fa keriso. I e ma foi no fai atu fa pea. Fata ita i uma mai fai au pe o fai au fata ita i keriso. Ya lan tau le worker melia. Ona ye tai me is fai au fai asi fa mo lunga kele le fie ko ilalo foi siska. Ora fa fe lan ka fa kai. Ai wo tonu ma sa o le tala la apostolo. Langa o se apostolo silio na loto maulalo. Wa tataua ia te ia le tala le ia o tau faa o mai ia te au. Faa pei o ia keriso. Ia real o fa pe mai. Follow my example, just as I follow the example of Christ. O le NET, be imitators of me, just as I also am of Christ. O le New Living Translation, and you should imitate me, just as I imitate Christ. E manga ona poskolo, kopia ko nito ia, faa pe o ia kopia Yesu. O se o ngore nei tele. A fai foi to te vava I mai to foi fe o loto maulo. A mere fa pe ngai fo. A fai foi ko sila mai ko foi fe o nga malu. A mere fa malu nge nga wa. A e pe langa ele ese tato quality nga ka ko. O mea uma ia ko kam fai. O mea uma mai ia Yesu. A fai o Yesu e ona tala le ia o to fa o mai ia te au. Wa o le nga malu ma le loto maulalo. O anga waa ia saia Yesu. Mai le tai me foi le lenga ola hola pele nga luanga Yesu. Te loe fa nga le tu tangata nga manu. Fa nga le tu tangata loto maula. Pauanga upulela unga Yesu ma te sutas mai. Ia o tou fa o mai ia tau. Fa pe o fo yo le anga malu o le anga malu ma le loto maula. Nga winga ka kawang ka kopia Yesu. Fata tai a fai ngai na le wo kopir fe au Yesu lo no loto maula lo molo na nga malu. Ia mai lo le ia o ko kopia ku fe fa pe o kopir fe au Yesu. La ngai le o kopia e Paulo se stanga ta la kopia Paulo Yesu. Fa mai imitate me. Follow my example. Fa tai mo muli mai meio te fai pe ona o muli Yesu lo wingo Yesu o Paulo ia Yesu a le kalesia ia Paulo. Taua i o fai whataita inga. E le o toi lano nei Yesu o tau te oe whataita iai. Ai o na o tātou lei lano nei. Tau te kopia anga wha Yesu. Ina ia whai tātou whataita inga. I te ngata po le lafu maa moe Yesu. Amen. A whai lai o tau te whataita uma Yesu. Ai maua uma tātou nei le loto mau. Lalo ma le hanga manu. Whai le o tātou whataita inga. Pe o mele tau te amate le quality po le anga waa mua lava lea. Be an example. Fai tātou ma whaataita inga. Ia wa ai mai lafu ma mo Yesu. Sorry, anga malur ki a kong. Sorry, e loko maulano whai langu. Sorry, o ngā kopi le la kou winga ia. O ngā la le mangui ai ngā rua ngā le atu. Amen. Ma koe mangui. E le ia se so kā koe e le se loko. O lo ma e fo nga ia mar kai me fo e le su ia lo so ifua ia le o sui uma la wai lalo ia Yesu pa wala lo me fai ka ko kopia lo Yesu
Amen. Ia o tau wha o mai ia te au, pei o au ia keriso. Ia leo whai mai tala, a o wha a o au. Ia whai tātum whatatainga, wha peo Iesu loto maulalo mga malu, kopi loto maulalo mga malu Iesu. Wha tālo whala lesi loto maulalo lesi anga malu. E maa ngai e ion melo rea nga malu. Wanga vule le malu. O area. Po o vaenga e te taunga apply e le mele e whaim whatatainga. O vaenga po o ngi area. Amen. Area. E kakawai. In which to be an example. Areas in which to be an example. O ngi vaenga ia e kakawai o nga whaim whakaikainga. Mua. Mea kau o le humility. Le ale mea tau un whaita ita whaim whatatainga. Ia whata i tai e te ngata loto maunalo. Te lo ore tā hua i o loto maunalo. So sta ngata loto maunalo, whao ngai le atua. E le popole le atua pe sa le leisana, o nga pe sa le leisana, o nga pe o la koe nga qualification lai ai. Ai a loto maunalo e whao ngai le atua. Whao ngai le atua. Amen. Wa tele au na whapena. Ai alan whao ngai le atua le loto maunalo. Te lole se o tātou tamata i taile o tu ma lotu nei, o le tangata i nā loto maulalo, toi anga manu. Kua loto maulalo toi anga manu. Me whera u whao ngā i ene atu. Humility means how to treat people with the heart of a servant. Okay, lo loko maulalo, ia tātou loa lea, tātou lo treat tangata. Menga o area ia te tauana ia tātou mea le tau le loto maulano. Humility ia i lo tangata o ngā serve tangata. Ke fiaru se whala inga vore le a sala koro o omile longo ai ali me whapene le uno le o le kakare ku i alea. Se me mangao. Ia ko alu le mu e fofosu se whala inga. Ia a ka ki nga whala inga wale o mai ka ku whala inga a manga ia la le whala lo wa o maka ku whala lo. Ese lo ka fiaru so os fale lo pe ka un ka ke alua ia la ka ke la ko e so mai le ka nga hello ese me fi so sone te oi e ma wa sa suka o le sio ki suka fa mo ia ma wa suka i ma se me te mana oi van mang e ka ke ko fiaru fo na ia al fale lo fo le ko fa mai la fa ka ai ma ko ai ka fa pe o sa fi kusi fa mo. Mas já ficou sem ali, mas o senhor ele se penga fique mau. E fa penga fula la una na tono. Ole tatou lo treat tangata, ole tatou lo serve tangata. Te lo loto maulalo e lo serve tangata. Fai ma utala fa manatu no stama lo le fai aule fai ma apostolo nga luanga le na malanga mai le ele maliu. Te malo na o iola apostolo nga luanga. Ai te lo me o tele tangata liti. Olanga serve. E sau te malo si iti poti alu ringi tia tangata malu ave serve tangata. Te lore me ta o le loto maula, o lo serve tangata. Ao ngau mai nei la fuma mo Yesu le o mai a tatou. Yo tatou lo serve. Brother, fa mo tu ai long fa mo ia so kole ki ava mo. Ia okay fa tai ia se yo kuia ngai kakai. Uso fa mo lava pe ma fai lava na ia tu lai mai fa mo sa ia se la tustina ma tu le na. Yo ina se sira al ko ma me mo se fa tai inga e le se me fa pe nga ku pu fa ko mo fa How to treat people. How to treat people with the heart of a servant. O le loto po le fatu fatangata au onga. E whapena fuina ia te ita whiwhi au. E loa le tangata loto maula le whapena ono winga. E se mai ngā ruanga le atua ngā ruanga wha avpasi. E lo mamora avpasi e kumua ngā ruanga marsupukako. E ka amiro marsupukako o rai kuma mai. Kurunga oile, kurunga. Mei. Kia vai wakomu mei. Ia kora ia le whaafufusi e piko i kua. E le ai te lo o tangata au onga i le atua.
serve mai le fatu whaau ona o le loto maunanga. Amen. Whapena uma lava lai a tātou, whapena whoila tātou, whaia o ngā sosa, o le au asas, o le whaiwhi au ti a kono, wai lava tangata i leila vetono i ngata i tai, a e serve i le atua, e ala i tangata, o le kua i ngā stai la lea, serve i le loto maunanga. Say amen. O ngā o i kau ke puea i a nganga, o i tau te puea i tangata, e tau te puea i o lātou loto, pe a sile mai lātou. E peila o le mele o tātou whaitau le Ioane Evangelia, mta po suma tolu fa pe suma lima. I le ala wha mai Yesu, wha peo no whai, o le ala wha taitenga wha Yesu, sau Yesu le, i la mai la pawai e mulu e varau so, ai sau ia so loi le i so loi. Wha mele o Yesu, wha pena umala mele o whai, ia wha pea nā whai o tō una whai. So loi e lesi vai o lesi. Al whangonganga kelo, tele o tangatanga luluema, tele o whainga ruanga. Wasasa isi vai o isi. Wore so loi folele e wasasa wa kaule sa va varinga ka me fora wa kaule o isi whaarotanga. O ngau mafa kele la ko sasa. Ke lo tangata onga serve le loto maula. Me fore e la ko Yesu fa mele Filipi mta po lu fa po lima ta o your humility. Humility, how to treat people with the heart of a servant. Fa me fo po lua mata po lua Filipi mta po lu fa po lima nga i de valu. Fai mai, ia iate o tau fo ilea lava manatu sa ia keriso Yesu. O ia sa winga whaatasi mane atua, e lei manatu ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia mane atua. A ua wha maulalo e ia iate ia, ua winga o ia whaatasi mane polonga, ina ua whai o ia whaapei o stangata. Na iloa fo o ia ua tino mai le tangata, ua wha maulalo e ia iate ia, wana ana uo ina maliu, o le maliu lea ile sa taulo. O le ale vaenga tā ua le au mai i, o le wha loto maulalo. Ma ngai ai o le mele, a tātou, so tamu whai so o tule whapeltania lea, ia tau te whai tau mai. Amen. Hallelujah. Faimele New Living Translation. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. O ia o le atua. Ai le manatu se me whaoi ne tusa a o ia o le atua. A o le mele na tupu ia Yesu. Wa wha maulaloa o ia iate ia lava. Te leo tangata se longa lakule se kau pamulo no loto ia maulalo ia whapea ia o keila. O le a whai mele kusa malau whakua. A o Yesu na wha maulaloa o ia iate ia. O le wii na wha maulaloa o ia iate ia. Te leo nisi tangata la unga whai mai ngā la unga e pua le wii ngā uharu papua. E le ise me whapenga o iai. Ai na wha maulaloa le wii ma toi te pā e mwhai maila na tala e le o tele ea au na lau tamā ma tele na mea a la e ai matotoia o le ma tele a ina fia ai. Tā ua i o le melea. O le humility po le whateita inga whai mai. Ia iate o tau le lava manatu sa ke riso Yesu. Attitude. Le la fa peltania ma. You must have the same attitude. O le arko inga loto sa ye Yesu. O le loto le manao ia iai o tātou loto. Le arko inga manatu sa ye Yesu. O le manatu le ia ia tātou manatu le sa ia ke riso Yesu. Le arko inga loto maulalo pe loto fa maulunga a faitau te lo Yesu loto maulalo. O le loto tonua na e tauna ia tātou. O le tua inga attitude le te tauna ia tātou. E alala na manuia ngā ruanga mtato wawa ia tupu mahola ngā ruanga ma wha manuia ia ile atua tangan. Ona ua haa o ina i tātou i ala wha le atua e whai tātou mwhateita inga i tangata. Amen. Whai tātou mwhateita inga i tangata. Hallelujah. O le mele o le ono sai. Ono sai. In humility, or area here, in humility, in perseverance, ono sai. Humility, how to treat people with the heart of a servant. In perseverance, how to endure suffering or adverse circumstances without losing joy.
E mawhaia ka konga ongo sa ia whawhika au lea o ngō masea. Mase mai atu mau pelo o le ave eselo o. O le tala paulo pe le make sense ka ko baka ko ma fo fa me tala paulo ia. O te oli nei I mea o te tinga. Ia tau te mamala mai le se si atinga oli e fa maka ke oli pe kinga. A ika ngai fa maka e se me wa mafatia I lo loto ale te oli. A o paulo fa mai o te oli nei mea o te tinga. O mea tinga ai oli le apostolo a ko mai le ia kako. Pe ia ka ule fea. Pe ka ule manga ia ke le ngaka. Ai ora te le ia ora tāhua mo tātou. So stangata au na lava I le whaima whaataita inga. He o lo ono sa ia whawhitauri. E whaima whaataita inga o le stangata. Amen. Mo pete mta apu e lua. Mo pete mta apu e lua. E al whai upu lea e lusutas. Lea whai tau natu. Fa mai fa bonus fulu. A wa pe se ase vi inga e maua pe a fai tote ono sai. Pe a fai tote ono sai pe atu ia o tou ono lenga sala. Ai a fai tote ono sai pe ati inga ina o tou a oa mio lele. O le mea lava lea e mahalia I le atua. Fa fonga fu le whengo tala la apostolo. A wa pe se ase vi inga e maua pe a fai tote ono sai pe atu ia o tou ono lenga sala. E maua se vi inga pe a kaku ono sai inga ua kaku wa afia lenga sala. Ai fa mele apostolo ai a fai tote ono sai pe atinga ina o tou a o a mio lelei e le aiso wa afianga e le aiso se le aiso sase le aiso wila a lewa e na vea lewa e tinga ina upu matala lewa e afia ono mau o tangata pero me ke maka lunga Facebook la unga kwa Yesu le sa vanga sa wa le sa le fa inga po wa nguko o fa ina u ya la on sa Yang po amin mili ya ko kango la speaker ya ko Jesus. Fa pe o ka ko le mau menga. Ai mau ke le kong u fa. Fa mai foi por usumantas. Fa mai o le mele malia ile atua. E malia ile atua melo tinga ina ona ya mi o le. Sa lo foi por usumantas. Awana vala awina o tou ono le lava mea. Awana tinga ina ke riso lava o le suyo o tou. Wa tu ina mai ai e ia fa wa o mo auto ina e auto muli atu iona tu langa a au fa Yesu mfate ta inga tau te muli on tu langa au o mai fo istanga ta muli o tatu tu langa vai wala me umang savali e Yesu e follow e fo inga kako a o nei lan tatu fa ia hala ia tatu muli ta ia lo Yesu me ai ma se va henga nga ruanga le tu e fa le tom aisa o palasi martanga ta ia faia ia mea ilana area lewa ia sa worki a kongo ia ngalua ia langa ko faki a kong sa fai la unga ia fa penga sa fai nga sa wanga lua tanga ta ia ngalua lungo lona mama anga I qualities ta tasio tanga ta e foi stanga ta mafatio la fuma mo Yesu a kifa ku nga a lewa I loso a kifa ku ko kele mama la ko nga tweet tanga ta ia umalonka ku fakara nga alu lo le kosa Au ile au ina tatou I o kako loa serve tangata I o tatou loa pui tangata I o tatou loa fofola to manua I o tatou loa fofola to fafita au e ala ile poto soso ane toile nganga pa ia te oi amen ya malolo sa ke kia uma ui ere koe kere mo uma hallelujah e pelu mta vo sua lua fai mo mure fa e pelu suma lua mo mure fa le la fai tawina o le nei o tato fo I o lo ua vanga ia le fa popotonga o e mata mai e fa peono to tele ina tato tu e se o me mafa uma a to male sala e fa lave ngo fia I tato ia tato to fetuli male ono sai I le ala tanu o yo tato luma la le ki word nei I le mele ono sa mo e male ono sa pe ku e se ala sala ma ave ese ka ku le sala ule o ko yese so ko e faia le sala pe me ka ke mo mua sa ka ko e ka ke le fa ole ai ka ku le ono sa ko ke le mau la va fa manu ya amen tau te le mau la va fa manu ya
Pe fai mai lava ua ve esela nga salama me mafa e ata tu le ono sai o ki word fai pule o ono sai fai mai ia o tou tau fetuli ia ta tou tau fetuli male ono sai o le ono sai o le upule le na te fa matala inga tu ai nga mo e o le tau fetuli ai tatu mo e male ono sai fai lo tua oi ta ono sai fa o tanga fai ai ta ono sai le o nanga. Amen. Ia tātou tau whetuli male o no sai i le ala tanu o i o tātou lua. Ma ia wa ai atu ia Yesu o le na te taitaina ma le na te whaatotoina le whaatotua. O le na o no sai sa taulu, le whaatau wa ai ata ia le maa, o na oli sa tui o na luma, o nofo foi o ia le tūtau matau le nofo ani o le atua. Ma ia wa ai atu ia Yesu o le na taitaia, o le na te mataina o le fo na te whaiwina. Lo tātou whaatotua. Amen. Le na taitaia, le na te taitaia whaatotoina le whaatotua. O le na ono sai. Fai mai ia, ma ia wawa ia tui, tasi le vaenga tā ua, fo le whai tātou whataitai. Ia wawa ai ona o le taimin nei, o le tala le tatu whaalongo ai. Se alu o ia, au ke vai ka ngaka vai ia Yesu. Se alu, whamalo se alu, se au ke vai lor ka ngaka, whawalawea sautangata le a fia le o vai ia Yesu kongo whatsa. O le vai mai ia kako, Yo warang ofak foi se vakua le ngofo mai piko ikua. Me nga ofak o ke le ko saula na ke va ai ai. A le fai mai le mau tangata. Se alu se au ke va ai tangata va ai Yesu. Le fai mai le mau. Ma ia va ai Yesu. A o le tele la o tangata o la fuma mo Yesu o la safa. O la tinga. A o na tinga la ia la fuma mo Yesu tinga ya tatou lo finga luanga. Po pe sa fo ita fai fiau. E sa wa vai mai le ku fai fiau na ika ia. Pe sa foi vai mai a ora que fakalo fakua le ele o vai Yesu a ora la tonu ole na e ta u ai le foi o ta tum fateta inga tau te kopia Yesu a wa a o mai tangata ele eva ai mai ina tau le Yesu le tonu tatou e ala tatou attitude ne fa ali atu ya la tu ya so uma tau te felo ia a o nei la mamalama uma le o so se o finga luanga mamalama e la tau te pua ina atu Yesu le tonu la tu. Wa o tangata i o mai. E o mai a tau lai la tu wa ai a Yesu. Whawlawe o mai wa ai a tatu le wa ai a Yesu. Ai wa ai la ia Yesu le tonu tatu. Say amen. Wa ia wa ai a Yesu o le na taita ia ma le na whaatotua ina le whaatotua. O le na ono sa. Tasi le wa inga ta hua la. Ie mana o mia le on sa. So tangata lua la mana o mia le on sa. Ya sa whanongo longo lau o unanga latau sang. Na e langona aina place ai oe peua e langona lava lau sela wai lila vaa lava. Ia umai fo stato o unanga. Ala he oko whai unga lava pai. Sore. Mau peang wha peko e wha popok nis masing. Kusa le ke whanongo inga le ua uma. A le ke whanongo aku le maa losi nai tonu o e le uma. Le uma. A fa pe le la kan o va pe wi ka fa fe kai la uma fo wo ia sa wi o ko inga po mao nga uma mai te lo tanta o na ile tua ia ia ila val mo ngana te fa longo ila un tus pa ia so wa fa mai a mata malos fai vai a mata malos fai humanos longa winga ku kusale levo nga amakai kukusa le speed ng amakai, mal speed king ya. O isu ka ngaka amaka ka pe ka kuni pe ya tof turinga ni tino. Anu ngeke maka le pe pa ka fai ia tof turinga ta matia on. A fa pe ole maila wa pe lima ya tamil sanga. Ia ke va inga nga pa o fanga ka fai yo lo maka maki. Ia king ma ka sanga mo ngalo ya lato e lima ka sanga. Ia kingi makamu sang bomo wa kunga ia o kau fa ia ngofo is o pa uis ia o kanga kare ke va akure alu o lai mo e wa vai a lai mo e kingi mai a kingi a lai mo e fa pe ngana ruanga le tua ngaruanga le tua fa marusia ta to le tua e amata manos e fa humanos
Ele awa o istangata mata loa o kol manalos. Halu o kemi ungo. Ele a makali sa ngun fa fi awa kuma. E ka ngu umai la le sa ngun fa fi awa. Ya sangu fa pe nga masinga mo masinga e lua masinga e kolo masinga lo e fa ava ko wa makanga ngane kai kaskasi mai bo. E o mai for ka sa fa pe. E se fa fu singa malonga. Te lo me taula a mata malosi fa ai u malosi. Me langa le fa mai a tatou mata lam tatou va ai Yesu. O Yesu e fa atoto ina fa mai o le na te taita ia. Yo tatou uma o foi fi au. O winga le tauna mata mai. O tatou uma mata ia Yesu. Ai la ngona wa tau fa vai va ai Yesu. Va ai Yesu. Fa pe fu fi au. Lang or fi au ese ka ko position. Ai kusale ya moi. O fo yo ele o se anget o tangata foi pe oi. Ai alanga pe e ka ke malos. O le foi ka ke va ai ka ia Yesu. Amen. No inga mga mia tausanga ni se o foi ngaruanga totoa ko malolosi ko sawa ko aka mamai ata mai file mu peole lupe ata mai peole ngata. Amen. E la ka ko sanga ngai ya vi le la fa umatu son. O le lisi le o me te tawai e tango fa mau lo tu sile mo temta po fa busuma le lua. O le mo temta po fa busuma le lua. O le lua te salonium ta po tolu fa po fitu. O le tito mta po lua fa po fitu man van. Te lo le la au ili tai au le lo foleli. Ya nanga ko fa maka osia kwa ngei ka kumano lo wai. O le lisinga o elu se ka kau fai ka kuma fa te tainga. Mo mta po fa po suma lua te salonium ta po tolu fa po fitu. Tito mta po lua fa po fitu man van. E fitu la mea mua o te tautala in speech nga winga a tautala le mele in speech po le the way you communicate o le tautala wa ngai mo o tusine no ta o tu le mo mai me e fitu in speech the way you communicate o ko inga a wala o soka inga tautala kasi le me ya tatu lo tuitangata fai tatu fateta inga o le tatu tautala. Wai e taute awone mana tu fata wa ai tato tasile me a fia te lo nganga o tatu tautala tai me tautala taute lo ua a fia le nganga a tatu tautala taute lo ua influence le nganga o le purpose nga mo tato ia tala nortangat ia influence le stangat ia to sina ile stangat ma ia fa marsia so stai me ana tautala tangata le tua ia tautala alu tangata le sa lu sota. The way you communicate pe ole winga na in speech the way you communicate longa winga i alu tangata ne ua encourage ua fa malosia e ana i tatu tala no ala tatu mama ma umai a la tu se tala e te manu ai te fa ngo ina te le malosia ai nga o le so il fa di o erusia ma mea ia o qualities po nga va ia o va enga ia tawun faita tum fateta inga ia faita tum fateta inga re tatu tala noa. Wa le tangata ta mai tala noa fa me sol. Fa peri e fa pescar ngor ko fi auri. Ia fa pe ortu tangata fa pe na tu e te o le metu. Ia e ke ka fi au. O le si me mo kwa e ma va pe so pastale ka ko ri fa pe le o mai ka fa mai ali i la ku kala ngoanga ri. Ale ma nei o le tala noa fa mai sol. Ma ngai ke le kala ngoa skama le. E fa mano si ai le ngang. O mea lai e whaim whatata inga lo tātou tala noa. Ia saa o tātou tala noa e upo le atua tala noa wha malosi. Ia awane tala noa wa istangata o māmoe. O māmoe ai wawai ngai māmoe o tele o māmoe o mai malapis. Ai a tātou loa fofo la pisinga. Number 2, in manner of life. O ko inga winga ia folele wa ai leo langa ia so uma. In manner of life, the way you conduct yourself. Eu kako winga fai so.
Te lo tasile me e se tau sina i o tangata. O tatou winga. O tatou amionga. Lesi ka alanga le fia loko o amio al fefia. Lesi ka alanga le fia loko o amio al farku al fefia. Lesi ka alanga le fia loko o amio al fa anga sa. Ai wina uma tatou areas ese ia soli. Wele lo e umai foka usanga ngei wa ko e fa poposes ka ku fari ia ir pikore. Amen. Ta ua yo me uma ia langa leta no la apostol. Ya malmelo no tolu le tatou fangata mai e lofa. In love. Me ia whaimwhate te inga ia tātou. O awala o tātou titala no i tangata, tātou whsota i tangata, o tātou winga, o tātou o langa whakerusiano, o tātou winga, ai maisi ala lea lofa. Lea lofa. O lea lofa means the way you respond to God and people. O lea lofa, o lautali atu lea tu a tō matangata. Tā ua o mea ma e ufi uma i lea lofa. Le fo tātou whanangolonga ana pofa mea, ia whaia uma au tau mea i lea lofa. La arsko inga me ke whaia. Fua i o se kupe, fua i o se mea aio, se au whai o se ka ngā leisa. Ameni. O la ravarko inga mea o sau so swani e maa fua o whai. Ia whaia i le alofa. E alan whai mai whapela apostolo. Ona i lo le leia apostolo. E tele tangata e alang whai mea nga sa i loa koi. Ia me singa ue whai se i maka se i o maia maka i mele ue whai. Ia ele le nga mea. Ele whai ona o le alofa. Ai whai inga ia whai maa o ongo tangata le. E ua levanga o mai ngaro, mai mao. Mea sile o whai a koe mai maka ima whawa. Ai ena ko maka le mea. Ia ele se whaaskuspa ia nga mea. A aso se mea e whai e tangata. Whai mai lo na whatu o i o tangata alofa. Whai mwhate te inga lo alofa i istangata. Wa au mai istangata le alofa ai mata lo alofa nga ia. Le alofa le tuona ia oi. So, le umia ai a fia i lato. A sisila ne muko ni tom tau pa sumatol, le love chapter. Ia nga o le alofa ngai whamakana inga. Ai asusu e mai la muko ni tom tau pa sumatfa. I le unua i leina lava whai mua ngai whai mai ai. Ia o tau tau sisi i le alofa. Kusa ngā whai markus pa ia. Ia kaukua ngā mao kou ia mua le alofa i meo. Ia o tau sisi i le alofa. E le whapeo tā New Living Translation e se lo fia e whai mai. Let love be your highest goal. Let love be your highest goal. Ia a vea le lofa osea. O so wha moenga maualunga. O se mea e maualunga e te vaa ai ai. E wha maualunga i lau vaa ai. E mua i lau vaa ai. Le lofa. O a mea uma e whai. Whai uma mea uma le lofa. Pore ngā rua ngā le atua. Whai ono le lofa. Le fore ya o ina lava tatou isi taimi pe o na nafia le ngo o text o ko tatou o finga ruanga fai la ngoma ti a kono fole le mo se mete la ngona e tauna mai mo le tatou malo e so se mete te tamu fai e fai mai ono lo a lofa i le tu me foi ngai fai le lofa e lo ye le tauia e ko fo yaku ya ti oi me o mala ye o wina i tatou la ingo le tu fai tatou ma fa te ta inga le la fuma mo te lola la fuma mo Yesu le kausia kausanga ngei maso uma se o le aso e fio mai tau te apply a me o le tatu tal no tanga fule ta ua lo walu tal no tanga ta fo ta no ai mese ko nga ka fo ke va ko kanga ka ko lava va ko pe la ka u pe o la ka u sela vole le ia nga ka fo se ai mese ka fo ia e tal no ia alu tanga ta fo awa e tal no le tal no e ko fo i mai. Amen. Langa o tele ia mea te alu e mata wawa ai ai. Tele o tangata fau e alanga ngale koe o ngi me o iei. O le tala noa tangata tuai. Tala noa tangata tuai mai. O le whai anga sanga. O i lalo la wainga. I lalo la wainga whai anga sanga. Angale ia ue ni. Ia o ngako i ngakara ngoma kwa le ema se kongi wha asa o ngā are whai ilonga wha akele ale me ia. Ia mana o mia lea o ina o tātou. Le fua mai nei leadership nei tau sanga ia o ina fo tātou. Ina ia tātou o atu fo i whainga ruanga le atua. Ia ala o tātou mamlam. Pe i fo se me whafu se o pe te whaasofo. Ia e te au auna fo. E te au auna whata tau qualities. Wa au mai le nganga o le atua. Le ito tono lana up. Tau te le o i le laro langi a mai ni me whainga ruanga le atua.
tau te leo sisi me o mai ni element e whai ngarua ngā le tua, tau te o i le tua ala lana upu, e o mai ai mea e whai ai, ngarua ngā le tua, ma tātou au aunga whiwhi ai, ia, whamnia le tua ne whiawhi, tai au fo ia, le laa pe, tai au le lofo le li, e tā le lima, e o waru ese tātou van o mai e tolu mai, so mai lau whingarua ngā whai la unga mati a kono ma whai anga sa, ia ai, ma le au matu umalawa le au whai pese, ia le ofi fo ia fai fa mule tu fa pese mo ai vanga na tanga tau la ngona ina o la fia nga lu e se sto finga ese mai pese wa ele tanga tai e se vanga i pe pese la fa nga sa na nga lu e fa nga sa e vanga umalanga e o fa la ni ta ya fa o tatu semina ia mtatu e vai fo o la pitom fa tatu semina le tatu vansi e mo modia tatu fa malo mo la nga la tau sanga nei tau sanga ia to lifi lunga lesi level ia tau te o au nanga ile nei tau sanga e fai mo vi inga le tu e fa manu ia ile tu e te oi amen ia i loe manu ia fo lo wa inga le melo au e ata tau e serve le tu a le tu e fa manu ia tato ia vi ia le li fa malolo sai fa tai mo lo tem fa no mai fa tai fo i mo tato au mata mai la to mafuta mai lungo penga te fai langi tato leadership a mata nei aso ia whangata mai la stofi, ia e whamanui a ine atua ia i tātou umala. Ia talo mai fo i mo nei, e maua pēse, e sosani mai ngā pa ia le upu. Ia awale leadership o nei tau sanga. Ia tātou umala, tātou ta fituli. Sui fo i sisi o aina ua la ngona o tauna mei la ngona naua e la ngona ina mai le atua. Ia aoi fo i lau tauna mei mai i, ia whapena ia aua nei tu mau e pēr. Ia fai se me loi vi ai le tu o le sifi lunga ia o le sifi foi nai lungo fa morianga fa unga le li fa ne tele le tu statu ai nga tai mai tato umo mafuta me nei po tato fai u le talo le tu fa tai tele lava fo ia tu le vi inga ia to o no la upu wa o inai ma to umo tai to tasi ina io ma to lo fai la unga wenga ma to te mai fo ila unga wenga ma to tele lo se me a o la wo fio te a o ma to te a o ma to lima nei o ma to lo tau le tau ia fa pe na e wa o fo ma to lima o ma to lo le o fana ia fa pe fo nei po ma to te mai o ma to o ona ia te oi ia ma to te tu ina tu ina ia e wa o ma to lima o ma to lo o ona ma to lo so ma to lo fa fanga ma moe ma to lo tausi ma moe ia tala fe ngai ma la upu le tu fa taila upu mo ma to umo te to tasi fa marsia lola o ona ngata leo so se tasi mai mo mai lungo penga te fai lang ia fai fa yanga la upu yo la tu lot fa taita ma leo pui la fa na lungo alo la savalia ona o ke riso Yesu o ma to vala au tu ai ala langa fa tasi tato amen tasi luo tolu to God be the glory forever and ever amen.